Subscribe. Jayhim. Subscribe. Jayhim. Mumenyere iyi ni YouTube channel Jayhim. So ubwo nje kubereka ukuntu wasetingamo file. Mbere na mbere ubwo kirika kuri izi dots 3 cyangwa se utudomo dutatu aho hejuru. Dukomeze tukanda icyo bita import and export angaho umanuke itukanda ahanditse import bahita bagusaba kwemera cyangwa se kwemeza nyine notification cyangwa se permission inkuru busa kandi allow ubwo ikintu tugoroza tukanda kuri ahantu hawe file urugero tuve hano kuri GB WhatsApp manuke kuri media tuza muri documentaire so ubwo file uraba wahawe ningi mudasobwa TV amurumbe wisi muri makeya ubwo MTN Rwanda. So uko ubibona bahita bakubwira ngo expired ngira ngo mwabonye n'igihe izarangira. Okay, so aguze tukanda start ikintu ze tukora uzahita ukanda ngaha kuri settings ya application. Ikintu uguze tukora uzahita ukanda ngaha kuri nani aka kagofero kameze nk'akagofero ko mu bwami. So mu bwami nurangiza ubwo bazahita bagwitishamo location server. Uzategereza birodinga akanya yanga niyo bivuze ngo irimo irarodinga ahangaha bivuze ngo iba irimo irarodinga kugira ngo wait kugira ngo loading server please waiting cyase wait. So guys ubwo uzategereza irodinge baguhereze icyo bita server locations. So guys ni kuba nyine uzahita uchoosing ama location kugira tuvuge ngo ingi iramara amasaha 31 iri gukora makeya. Location ya USA ngeza kuyicuzinga urakomeza. Nkuko ubibona nyine bitakubwira ngo server So guys nyine no kuvuga ngo urabona anga ni batakubwira ngo server added, thank you for support. Nyine bavuga ati server yarangije kugeramo nkuko ubibona anga this server. So nibyo ngibyo biramara umunsi wose muri makeya cyase ibintu ubwo ikintu tukanda save kuri save niho uhita uklik birangije ukika save. Ikindi ukora ni start na kindi tukanda start birangije ukanda start ubwo iba connected ihita isa n'umutuku nkuko mubibona guys. So mwari kumwe na YouTube channel Jayhim. Nutse ukanda subscribe aho bikunanira udusange WhatsApp turuze kugufasha turi kumwe guys. Subscribe. Jayhim. Subscribe. Jayhim.